ampitulan-draiky ny finatsika ny toy resaky toy fanambarany mahamety ary hoe io no tena mety amin'ny fampandrosoa antsika tsika ary ny fampitany voalohany indrindra isaky ny fampitany tena ny fampahafantarana resaky communication tena atreo aloha communication tena nataoko mafy nandiny mare biby ny hoe manaokory ny ahatanteraky ny hahavy sy hampitony ndraiky antsainy vahoaka ny fatantoiary sy Madagasikara hoe ino le fédéralisme zay mieza ho ny vonoa tamin'ny 31 mars 1992 tamin'ny divinana Gaston tamin'ny voatifitsany ray aman-dreny Mojajon ino tanto panday fanazavazay hoe ino tantony nasakiandrozy mandatsa io ny olo mitaky amin'ny fédéralisme io anitina andesako amin'ny communication anatin'izay communication zay fananomboky tamin'ny janvier 2025 noho ny tariako amiresaki maro ny commentaire ny olo contre maro ny commentaire ny olo milaza fa tsy mety io état fédéral io ary anatin'ireo tsy misy amin'olo contre reo ny vola hoe ino tanto midifira anojajon ino tanto la ohatsy contravata manina andefa zisa midifira anojajon midifira ny tokolay Gaston zay rek ny matetiky volana lafa hoe hiresaky état fédéral mampiarina mampisababaza io tsy sakany malagasy tsy mety amitsika io zao hoe mbao ny voalohany amidetany hoe tsika foko maro ka hoe tsy tokety la resaka ny hoe état fédéral zao andesako amin'ny expérience ny ahinako ny raha misy tamizao misy tamin'ny légion tao 135 nationalités légionnaires ao 135 nationalités efatsy sy européen avao africain asiatique américain ao fa lafa tafapetra tafitra anatin'ny légion ao na eo ny tsy fitafitrizalozy misy ao misy tsy minaboso misy orthodoxe misy katolika la andeso ovatsy amin'ny justa hoe resaky finoa zay nefa mbokolotsaina maro samihafa reo nefa lafa natao zao nan'izao amisy mandalo haiko manzao ndroy légionnaire io nefa zay tsy mitombo io sy hoalinay nama faranao rusy miteko volany amizay de zao tsy le hoe foko tsy le hoe tsy fitovia no olana hibloky amin'ny fidiratsika mampisoatsika amin'ny fédéralisme tsy problème zany ao ka zay tsy ataotsika resaky mipolipoli tsika iaby koa io tsaha masolo raika avao tsika iaby koa io tsaha pezo raika avao tsaha talala raika avao nefa lamorisy ny kay miaby koa iaby tsika tsy ho problème zany ny problème koa de resaky lavage de cerveau atao amizao hoe mampiady boko io resaky fédéralisme io ipika koa le resaky toetrany amandesako koa amin'ny expérience maha légionnaire zaho tsy amamivola hoe légionnaire la tsy tafitra amin'ny légion ao lafa zao tafitra amin'ny légion ao nanaro zany hoe discipline cohésion fananaray fananadalamina ka tsy resaky mentalité zao miala baka toy 2001 zao mitra amin'ny légion na 2001 mois d'avril 2001 zao manary sidara antany eny satria zay hitako Madagasikara toy avril 2001 zao manary tafangabela baknimoko antany eny lafa zao tafitra amin'ny légion ao vita miala satria le système mipetraka eo ny système tsy manome alalana an'le olo hanao an'izay la iny tanjakamo juskenan'izao ka tsy resaky hoe mila miova toetrany tsy maintsy misy système raiky tafapetraky eo zay ho afaky miova le toetrany fa tsy hoe mbotsy tafapetraky le système de hoe toetrany satria pouvoir valia pouvoir mandeha dans quelle direction zay io ka raha zay ao koa amin'ny élection paritaire biso zay zay manao zao mila miova tseny toetrany zay ho afaky mitana amin'ny système io tsy possible zao lazao ilany io tsisy rano hivatsitsesrano tena nanao lazao la hivatsano tsy logique zany lazao ilany io tsy manao karabe hivamontaty
mangarate zay mangarate zay tsy logique zany mila tsika masaky mety anatin'le système reseau État fédéral ka olana am na tsy tafapetraka ny État fédéral io gouvernement président manao an'izao hoe tsy de fipetrahana État fédéral na tsy fipetrahana olana non olana ho antsika io matoa misy masaky mitivitsy masoa masaky mamono hoavoa na io fa hiboaka na io resaky hoavoa na zay fanambara dossier satria masaky mivola satria hikasikasiky mitombotro anjozy matoa masaky mampikatra ozy dika am'izay le système raiky toy tsy amitafaboaka androzy sasy fa an'izao mahatafaboaka androzy lany an'izao tafapetraka am'pasay be 800 vato ampela androany amaray tsy misy sasy zay fa an'izao kasi hoe fédéralisme décentralisation zay manaraka an'izay raha mamitako koa zay hitako tamin'ny communication zay natao baka an'izay raha mamitako koa de hoe décentralisation décentralisation renforcée province autonome état régional fédéralisme zao hoe ny situation misy amintsika am'izao de ohatrany hoe mivolo zany assemblée nationale ao manomana lalàna ny obligé ny silamo hihina boso miaratsina ohatsy avao fa tsy mazava hoazy fa ny silamo tsy araiky an'izay manaka an'izay koa ty État fédéral toy concertation nationale zay hisy eto atoa rerendrozy fa hipetraky ny système fédéral zay nataondrozy tsy atanteraka ny mihitsy bakan'izay donc reo tsy hanaiky ka aoka tsika tsy tandrena hoe mais décentralisation renforcée ka tonono sasy ny province autonome ka tonono sasy ny état régional raha raiky avao no mety amintsika fédéralisme aoka tsika tsy homenatsy amin'ny hoe fédéralisme fa laha tsika nomenatsy mitaka amin'ny hoe fédéralisme ka raha ohatsika ny babantena ny mpamboly sahala hoe mahamenatsy antena ny vola hoe babako ny mpamboly babako ny toerako hoe mpamboly laha babantena ny mpitariposy sahala menatsy tena manao hoe babako ny mpitariposy manaka an'izay koa hoe laha fédéralisme toy ro iminarantsika atahorantsika ananatsika hena maso amin'ny olo zay malay azy de ho voaverivery avao tsika ho voaverivery avao koa olo manenty antsika zay manenty antsika sahala olo mianatsy olo avaram-pianara ka hoe afaky manome hevitsy ary toteny lafa mivola satria reto olo mianatsy ka aoka tsika manombokatrany angataro zay koa proposition beto hoe tsy ho tonotsasy zany rezo hoe décentralisation zany province autonome région état régional fa fédéralisme rotantraho engao zay tsy mahefa tsy hahefa ary toy am'izay le hoe mampisarabazana koa tsika faritany enina tsika faritany dimy amin'ny faritany enina mila fédéralisme c'est un fait faritany raiky tsy manaiky fédéralisme ka moa ve lafa misy démocratie tsika nany ao nao tsangatana atsangano tana zay mila ka laha maro manangatana manaiky kelikely avao no tsy manangatana satria tsy manaiky ka ia zany mahazo ny démocratique ia no mahazo ny tena soa zany io zay manaiky zay misy ny tsy manaiky mbao tsy anaiky fa hanaraka avao zay zany matetiky critiky matetiky attaque azon'olo amin'ny toy resaky fédéralisme toy tsy atao bravo resy maro raha tony débat atao am'izay fa atao fa ampy zay misoraka aloha na ame fitenena